keplak keplak. Siapa namanya? Bempok. Lo kata paman dah keplak sudah ganti paman. Oh ya, lu. Bang lu lang acam. Kita yang best na dewa doang. Oh yang. Nano. Nano neto. Ajang murto. Kita doyon. Yang beli ngacang deh nakai pukul lo dah. Doyon beli sampun nang mabasan simpak ya. Nah. Oh. Sampun apa beli? Aduh beli. Mama tolongin mama. Jadi bapak tawaran sana nak. Mare nyoren bang abah ke dini kada lalu besok Pak Iwan. Bulu kini bikas ke anu undang kan? Bulu kini. Ini ulah aku undang di bang. Oh iya. Paman. Iya. Yolas wajang di lembaran teh mama. Enggak di balik cetek bang ini. Si paling kene mula. Yang makejang bangkau di dia hidup menang. Dayang aksi satu dua ini. Sampai presiden berjalan. Bang. Iya, udah keluar. Dua kakak mobil pasti kembali ke peti. Oh, mula wakil dok hengken. Nyet jadi hengken. Ini lah kalau dia baca ini. Jenang gue ini ambil. Tentang tamu sana biasa mana ya? Mati ratu aku. Siang atuh. Sekarang paman kali. Hah? Kali. Dan terus itu perjalanan. Aduh, buang meleset. Paman kali. Aduh. Kengken paman. Aduh paman. Waduh. Kengken paman. Nenten wendon. Sing atuh. Lamun sing atuh jemak bagian ini. Bahkan wendon uning pada. Otak. Tinggal gue. Ki Agong tulungin din yang beli. Tulungin beli. Aduh, dia ada bayi. Doko, apa jenengan gue atuh doko. Napi sana cingak-cingakin beli. Nasi dijauh. Nanu misi ben duang tebeh. Sampun na mau sang ajengan malih. Beli sampun mangok ke Sengkala. Akan digai beli raw. Kinten sampun dikeminap sampun api penadosan. Sing san sinawang pangeraso nang jipeser dogo. Nasi ini dijobe nur benduang tebe. Ciplak. Ngerodok. Oh ngerodok bohong sih. Kenapa sih ngerasa ngerodok itu? Oh sanun nunas ye he. Jak John, jak mesriak kan. Tawang sih. Cai bangun nasi. Tamiu ini sing ada lem. Nasi itu mesti serano mesti cetek. Pangsi doci bangko nyelek ketek. Yang sing ngalang gelah teko mati cimara. Mati di dia dan. Benar. Kena mau kena mana?
sido Cibangko pangaluh penang hitungin somat. Mati di tiang. Benar. Kecedek. Kuranan di tiang ada ngitungin. Benar. Nyen tak ada ngitungin. Diwasa ke sampai. Segar cai. Waken nenang ibom makacos. Kewala ane sakit kari dawa. Cai sing ngawang rasang sakit. Weh, Apa ya? ngawak cai mau berdua. Nyen cai yang cai. Menyen tu. Ni pinaku muda ning jagat bujuk negara tawang cai. Apa madan kita? Weh cai cilemu. Sing cai nawang muda ning jagat bujuk negara. Pangtawang cai. Wakil raja jagat bujuk negara pangtawang cai. Raja cai. Benar? Nyen. Nyen cai. Pepadan, patuh tegake, wakil raja ane undang cai, raja Suniang Cara. Engkau si kedek, Mirip cai sing nawang. Apa tujuan wakil ni awinan wakil umang cai. Saha cai dia cepat ini. pernah jadi ngomong dia? Cai sing pantas lah kurang jege buka keco. Wakil yang pantas, Benar. ane pantasnya. Wakil maru pantas. Kaya pantas cai ngamon kuranan, kemudian wakil jadi ngamon somaya. Kaya kena cik. Hei, sing kodingan cai. Surya kena cikin banyak-banyak ke. Sabida kisah naseng lah kurang ke keco. Wakil Surya Kena, Benar. sawire sing asin, sing Sing- pantas. Dong, wakil Surya Kena, apa cai Surya Kena? Keke kena cie. Aeng, kumen. Matelo. Riki sampun cina ya. Kau sesan kau. Dewa sang saya. Nen malu. Lak nang ibom mesiat bedek. Kal mesiat udah mau nih. Kano ngenano. Lo sing manu bertarung. Kumen kang undangan akar mesiat. Pekelumnyuk limone. Adi misi kal mesiat. Ngentang lengan. Nekas sang gemolang adi misi pekrunyuk peran. Kas kes. Adi minyak misi kakak sekas kan. Ulian kere aken. Nah Sing ada itu. diimpalin. Angka cai siap. Raja pojok puli negara. Ngawak cai maunya makajang pedang cai. Bong bangko payo hidup atman sini semua paling. Ane orang cai. Satu duit ni. Benar. Cai dia merebut nak. Kekennya cai ni. Wakil meraja berat. Muluk je. Di tamangan jani gelas yang mempisalah ken cai beranti melan yang dewek melan yang somah cie ke wala tamangan jani jelemo ni dah dua tu sing cai lah do mana gelak ni patut ngarepin Sempantas. benar melang ajak adik dia Adi, melang mengkap do digalang-galang ni. Ni ada raja uli pojok negara. Berdingat cai. Wakil yang pantas melawan cai. Ane pantas mula ni nana. Aden cai ni. Benar, yang wakil bakal melawan cai. Sina wakil kalah. Bagong. Indah yang aksi satu duit.
Cai jelema rare teko mai. Sing buman saya bakal ngejodang bangki. Mirip merasa kin dewek kini subhano, merasa mirip kin bok papan sini mesti belajar. Mawinan bahni cai ninja jagat bojo negara ni. Again. Wake sing jumuh, wake sing yang ada ning dewek bak. Tekan wake mai tuah pepatotan. Mapan ada soal patong unang dewek wake pang teka mai sing cara bikas cini. Teka dinding ni sing kesatria pelaksanaan cina beri. Cetik kangon nyetik nyaman wake. Ia mulu kesatria lan pada dengan omong ket kuat janan ci wake sing kal mengkira ketapak karepin ukuran ci. Baik. Setonen cai bangko wake dot nawang dijo cai man soleng gitu. Soleng cai. Ye sing benar pan cai matu muek bungut cai ni. Nelek matan cialah mata udang polon cia. Baru lengan ci gede-gede wake cerik kal melaip kan cia. Prabu Bojonegara. Yen cai dot nawang ni. Ni sing ada lian leluhur wake nengelahan. Wake di patut pertisenanan, patut munut, patut diwakan rikala ada manusia melaksana corah pancinawang. Jengke leluhur cai ini yang sing bandeng maling di Jumang tu wake nengelahan tawang cai. Deh, uya. Wake ngelah. Oh cai kang rebut soleng di mana wake ni. Diolah siang mulut cik kesehatan. Jorang wake nya bang kering. Yen saja mula cai ngelak patut nyidang cinyemak di liman wake ya. Rokok. Itu yari dah. Dan ini menjanin di alas. Niki sampun tukang setrum Ini kejang bakat bencanin cai sesunan wakini. Cai jelemu. Tekan keadaan wakini bakat bencai. Merasa kin dewek kini ngolah senjata utama di sana ana langkai. Lan pada sentokan. Oh ni keluargaan Cimardado teke. Nangatak mekejang wake sekal mekirik rerebutan wake sekal. Nah, keciliran bunyi. Cepat kan. Nih, wake pada dia kan. Wake sekal mekirik. Woi, tu ilaku sana mata. Kena potongan tadi. Tungkin pikiran tu. Ada stres pusaku. Tak dos ya. Sampun nanti dah ada sampun nikah. Dah kacau dia. Bangke tendas dia cepok. Aing kedek cingikir. Duak cingaut keres benci memaling ada kang cimecian. Cekang. Eleng-eleng Orang tipian. Napi mawinan beli dado sase. Wajang yang kalian sekian tipian. Hari wawu titiang ngilingin kunik ke pejenengan bumanti mawin saking kuri kawan. Tadi sapu napi kekayunan beli. Kawinan bani beli melaksana anitan patut marah pada kini lagi di dewa ni. Apa ni dewa mata tuan ngemaling pejenangan rine. Maka soling beli ni. Napi? Di dewa ni ngemaling sancane ngatur di paman aku. nikayang. Titiang kasih nanggah memandung. Benar. Pejenengan beli ni kering kuri kangil. Yang yukti kadi pawacanan beli. Titiang memandung. Dos anak sios anu mah. Inarang kulit kesurian. Wentan naratu lu agung gede. Mangkin dados jat mone puniki sane mate. Beli sase ngeruntuhan wacana kadi sapunika.
Nyuhang titiang medaya corak. Sapa sira sane ngaturin? Manut tegene ngatur pisan. Ipaman aku ngene ora iya dewa ning maling. Kerajo pisuna yang sapunika ini kan nyopor dewa aran kuatku. Nih ada panjenengan dewa nang kapunut ban beli. Sangkane ngatur-atur ipaman aku poe dewa nawan. Syah. Pikayun ning pikayunan aku aku. Beli netan presiden ling ring raga. Ring kang mohon kadi mangkin. Kadi memelok yuk di pemargin beli. Kawiyakianipun titiang tan wentan memargi sapunika. Tu kapan titiang pacang purun memandung? Doning titiang sampun badue. Sampun kapaica talar kadi puniki. Nah, yang sebuah kita kopi kayun bantis. Mau nih nang pikayun ini. Menawi beli lali ring bisa mani dana kelingsir. Boyo ke punika. Pusaka mau tamu. Sejauh ini warih. Puri kanginan kaping kalih puri kawang. Tan presiden pacang munut. Pusaka ni punika. Ini mungkin dah dados jakmane puniki seni makhluk. Ampli kamu dakon malu. Sanang cokor yo netes anake puniki arah kedua aku. Saya samorane puniki. Di belangan jani wakidot nawang tekining dewe cai ini. Nyin sejati ini cai ngelapanake. Awenan cai bani. Kaho melaksana pani ngabesuling wakini. Yang boleh dijajai. Yendot mula kanya sedang buat soling ini. Ni seadalan pebang pekak tiang ipun iano. Ya to kocap ni malu seadalan ni ngurupaka dewek tiang mempeja merupa busana. Merupa pakaian yang ada di sejeroning keban sokasi, toreng ada soling ini mencelap di tengah ni. Di subah di lantas ketundung, memen tiang mulai dipuri, memonok di tepi siring jagat Bojonegara. Itu lantas ada pebang pekak tiang pangsida tiang ruruh, ajen tiang di ngurupaka dewek tiang. Maka cina ni, bulan-bulan yang tiang ruruh kemamai. Ada pebang berupa soleng torciri buat cirene sing ada len di sejeroning buku nakan ida ajen dia reneng-reneng cara buku nipuni singa sapunika Kengken. Ajen cai ini reneng kukune waluya kukun singo. Memen cai ini. ampurang pisan pengerau titiang langgiano ring haji sampun udang bulan titiang ruruh haji wawu kesunduk tuaning wenten pebangipun di pamanano pinaka pekak titiang bangkit puriki aturan titiang ring haji iya nenten haji sida ngangka ngelingin atur titiang pademan titiang haji Nih, di belangan jani dohi dewa sangat. Nak muluh tua haji muluh ane ngerupat oh dewa. Tuh, tadi. Okang haji nih putra nih ayu. Tuh, putra cukur dewa. Kuliah keponakan nih dewa katanya. Nih jani sangat haji ini dewa. Muluh haji ngabok beli muluh ngabok sengkala ini. Isirah haji. Wantah haji nih dewa ini pun tahu Saya wakil nala. Uniki yado kocap aji nuenang rapi panggo titiang kesangsara niri kering teleng nuana kebayang-bayang atuk papatih duwe niri Lima kejang mawit uling diye paman aku. ayo watasa Ipun apun mangkin karena nanti kirim sana makin tinggian pembawasan dari Aku semakin ngiring wawanin. Doning wentan wicara kadi sapuniki. Ngiring ring kuri malih jalan bawah jalan sampun sami suwi ngiring ini.